Dober dan. Iz ljubljanskega studia 137, to Daniel, wake up! Daniel! je Kinotožje. Naposled je prišel k nam ognjeviti There Will Be Blood ali po naše Padale bodo buške. Če pristavimo, da temelji film na knjigi Oil, torej nafta s klicajem, potem ni težko uganiti niti njegove vsebine. Vendar je to film, ki je vreden najmanj našega časa in cene kinovstopnice. Bil je oskarjevski favorit z 8 nominacijami, dobil pa je kipca za moško igro in fotografijo. Kdo bi morda porekel samo 2 kipca, ampak, veste, to sta zelo pomembna kipca. Kar pomislite. Ladies and gentlemen, thank you so much for visiting with us this evening. Now, I've traveled across half our state to be here and to see about this land. Film nas poskuša posiliti, da se poosebimo s človekom, ki začne kot iskalec belega zlata, uspe pa z vrtanjem za črnim. Medtem pa si nabere dobršen del na glavnih grehov. Po eni strani brezčutno barabo, po drugi strani pa sposobnega hudiča igra Daniel Day-Lewis, ki v marsičem ponavlja vlogo iz Scorsesejevih newyorških tolp. Torej, kurbinega sina, ki mu ne more nič priti do živega in ki s svojo telesno pojavo in donečim glasom ukrade vsak prizor. Now, this work that we do is very much a family enterprise. I work side by side with my wonderful son, H.W. I think one or two of you might have met him already. I encourage my men to bring their families as well. Of course, it makes for an ever so much more rewarding life for them. Family means children, and children means education. So wherever we set up camp, education is a necessity, and we're just so happy to take care of that. So let's build a wonderful school in Little Boston. These children are the future that we strive for, and so they should have the very best of things. Drugi genij tega filma je Paul Thomas Anderson, še ne 38-letni režiser, ki ima za sabo že takšna mega naslova, kot sta recimo Boogie Nights, junaški ep o pornografski videoindustriji, in Magnolia, ki je nič manj kot razprava o življenju, vesolju in sploh vsem. Anderson je dober rekonstruktor in je duhovit in obenem sočuten. Pri obnavljanju velikih vsebin pa ostane zbran na enem kraju, kjer se mudi s podrobnostmi. Padale bodo buške ni samo film o ropanju grude, v enaki meri govori o ropanju duš z hinavske strani krščanske vere. To je torej film o 2 stvareh, ki določata temno plat zahodnega sveta. Naj vas čas dogajanja 100 let nazaj ne zavede. V kinu ta trenutek ni bolj sodobnega filma. Kdor misli drugače, nam lahko popuši kurec. Nekateri kritiki priznajo dobro igro, naštejejo, kaj vse da manjka in sklenejo, da poleg par dobrih prizorov v filmu ni dosti razburljivega. Prevaranti pa zamolčijo veličino sklepnega dejanja, v katerem sta se sovražnika pripravljena spraskati do onemoglosti. Ne velja izdati ničesar več, ampak oprezajte za strastnim zbadanjem med protagonistoma od začetka do konca in nagrajeni boste z izvrstnim vrhuncem. Zdaj pa, drage gledalke, dragi gledalci, ustavimo prizor po drugem pretepu. Saj nas zanima, kaj je šel Naftar potem, ko se je pustil poškropiti z Jezusovo krvjo, povedati pridigarju. V filmu se tega dobro ne sliši, ampak dobili smo zvočni zapis snemanja in spravšnje oddaljenosti, tako da lahko posnetek zavrtimo še enkrat in slišimo.
I'm gonna find you. I'm gonna take more than my money back. Film je vroč, gori pa z nenavadnim ognjem, medtem ko tepta klišeje in meša kašo za razmišljanje. Bodite pozorni na izvirno glasbeno podlago in pravzaprav na vsak prizor, saj nobeden ne spelje na suho vejo. Hvala svetemu sinu za drznega Andersona, ki na par let pripravi projekt za Hollywood in izboljša njegovo podobo. Anderson je nadarjen, ni pa še izumitelj, ni inovator, kot je bil recimo Orson Welles. Državljan Cene, na primer, je dvojček filma Padale bodo buške, samo da je brez bušk. Med filmoma in avtorjema bi lahko povlekli mastne vzporednice. Iz ljubljanskega studia 137, to je bilo Kinotožje. Ti mi je zdal državljan Cene, vsi mislili, da sem se zajebil. I truly wish everyone could be saved, don't you? Yes. I'm afraid that's just not the case. The doctrine of universal salvation is a lie, is it not? It's a lie. I wish everyone could be saved, but they won't. No, they won't. You will never be saved if you Reject the blood. Good. Is there a sinner here looking for salvation? A new member? ITV, kmalu tudi globalno. Takole. ITV. I'll ask it again. Is there a sinner here looking for God? Yes.